Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, lettura dal testo greco. Me crinete hina me critete, en ho gar crimati crinete criteseste, kai en ho metro metreite metretese taiumin. Ti de blepeis to carfos to en to ftalmotua del fusu, tende en to sof tal modo con ucatanoeis. E possereis to adel fosu afes ec balo, to carfos ec tu oftalmusu, cae idu hedo cosen to oftalmosu, hypocrita. Ec bale proton ec tu oftalmusu tendo con, cae tote diablepseis ec balein to carfos ec tu oftalmu tu adelfu su. Me dote to hagion tois cusin, mede balete tus margaritas humon emprosten ton choiron, me pote catapatesu sinautus en tois posinauton, cae strafentes rexo sinhumas. Aiteite cae dothese taiumin, zeteite cae heuresete, cruete cae anoigese taiumin. Pas gar hoaiton lambanei, cae ho zeton euriscei, cae to cruonti anoigese tai. E tis estin exiumon anthropos, hon aitesei hovios autu arton, me liton epidosei auto. E cae uctun aitesei me ofin epidosei auto. Ei un humeis poneroi ontes, oidate domata agatha didonai tois technoisumon, poso mallon ho pater humon, ho in tois uranois, dosei agatha tois aitusin auton. Panta un hosai an thelete hina poiosi humin, hoi anthropoi hutos cae humeis poieite autois. Hutos garistin ho nomos cae hoi profetai. Eis elta te diatestenes pyles, hoti plateia he pyle cae eurukoros, ei hodos he apagusa, eis tenapoleian cae polloiesin hoieis ercomenoi diautes. Hoti stene he pyle cae tetelimene he hodos he apagusa eis tenzoen, cae oligoiesin hoi euriscontes auten. Prosegete apo ton pseudoprofeton, hoitines ercontai proximas en undumasi probaton esothende eisin lucoi arpages. Apo ton carpon auton epignoses te autus. Meti sullegus in apo acanthon staphylas e apo tribolon suca. Hutos pan dendron agathon carpus calus poiei, tode sapron dendron carpus ponerus poiei. Dunatai dendron agathon carpus ponerus poiein, ude dendron sapron carpus calus poiein. Pan dendron me poiun carpon calon encoptetai, cae eis pur balletai. Ara ge apo ton carpon auton epignoses te autus. Pas ho legon moi. Kyrie, eis eleusetai eis ten basileiam ton uranon. Allopoion to thelema tu patros mu tu entois uranois.
Polloi erusin moi enekeine tehemera. Kyrie, utoso onomati e profeteus amen. Kai to so onomati daimonia exebalomen. Kai to so onomati dynamis pollas epoiesamen. Kai tote homologeso autois hoti udepote non humas. Apocoreite apemu hoi ergazomenoi ten anomian. Pas hostis acueimu tus logus tutus, kai poiei autus homoiothese tai andri phronimo hostis ocodome sen autu ten oikian epi ten petran. Kai katebe he broche, kai elthon hoi potamoi, kai epneusan hoi anemoi, kai prosepe sante oikia ekeine, kai uk epesen tetemelio togar epi ten petran. Kai pas ho acuon mutus logus tutus, kai me poion autus homoiothese tai andri moro, hostis ocodome sen autu ten oikian epi ten ammon. Kai katebe hebroche, kai elthon hoi potamoi, kai epneusan hoi anemoi, kai prosecopsante oikia ekeine, kai epesen, kai en heptosis autes megale. Kai egenito hote etelesen ho Iesus tus logus tutus exeplessunto hoi hochloi epi te didache autu. Engar didascon autus hos exusian echon, kai hos hoi grammateis auton.